Akashvani Imphal Thokchom Paugi Saktam. Saktam Masida Save River Campaign Information and Public Relations Day 2025 Child Rights Ki Matang da Mifam World Side Day Amasung Paugi Saktam da Kaksing Zilla Ki Pauta Swachhata Hi Seva Special Campaign 5.0 gi manung sanna Raja gi Environment amasung Climate Change Director ena sinduna Imphal gi Kaisamthong River Front Garden da Save River Campaign gi thoram sagol se numita pangthokhi Nambul River Development Committee ga kusam naraga sinkiba thoram aduda Raja gi Directorate of Environment and Climate Change gi Director Dr. T. Brajakumar na hai Raja si da ising phangtabagi samasya thengnariba sidagi ko onaba khongthang gi saruk ama oina turel sing kanabagi pandamda campaign asi pangthokpani khongthang asida miyamna su asobo thodang lobiduna turel singda phata haudi langthokpidanaba appeal tawraduna Dr. Brajakumar na hai Manipurda ising samasya ji asobo ere hujikse ising phangdabi samasya ji sunsun hegalapa marak sesum climate change lakpasina mar morakanda ater matumda kam nong susala kan se da ising lainung le hudaba namar morakanda ifut kangkhibagi sobo samasya lora kanda turemuru ising laktabadagi turen kangslapi isuji saung lakslako phebe turemuru ising laktringe mathak samu khaga laibe ising singju khoina molhan bigi sangjam hegalapa khoi urban area se da samsana namul turen daga sahi magi mung tha taruk tere tang ising sel besu mung phataba hunjala kanda dam side on Pagi Potama Lapa, Masimam Sing Japana Prazana Gan Tanarakanda, Gomangi, Askanma policy Makada, Hadibatok Sing Lokala Kanda, Lady Bay Sing Sing Sekar Kalaga, System Japan Laga, Lady Ba, Praza Sing Siga, Life Security of Pinanabi Pandam, Sound of Chankla Baje, and Pusakari Akan Makunjang when Sankla Ibne. The Praza Singi support Sangi, Maruina, Arban, area the Liba, Praza Sing Sina, Agi Yung Amorpas Niputoga, Turin Langkavi Habits Toga, Turin Masagi, Turin, when a Senanba, Turin Corsa Kahin Bidaba, Live Sing Kraja, and Yokalaga Masibusina Bangamba, Amadilin, the Single Hello Pandam, Sanksam in the Wakal and the River Rejuvenation Program, and Okana Lady Manipuri, Turin Sinjak, Number Kan Sanjapani. Humbudra Taret Suba Information and Public Relations Day 2025 Thangzonamita Imphal da Pangthokhi. Raja Information and Public Relations Director ena sinduna Imphal da leiba Directorate asigi auditorium da pangthokhiba thoram da wa ngangbada Raja Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal nahai ngasigi khunai asida miyam da pak sana amadi ningthina pau khanganbana afaba warep kaya loba ngamhali ngasigi digital amadi social media gi matam asida miyam da asumba amadi thajaba yaba pau matam chana phanganbagi tangai phataba lei Sahi asigi August amada Rajya Sarkar na e-gazette hogdoktuna digital gi kuthang da miyam da khangba yabasing khangana ba honari Dr. Punit Kumar na hai Proud initiative of DIPR was the short film competition through socially engaging themes. It used creative storytelling to highlight social issues and promote empathy. It demonstrated that effective communication fosters understanding and inspires change. So I congratulate all the winners of the awards who came here, to others who are not, who probably will get awards later in the function. I would also like to remind everyone that upholding the highest standards of accuracy, clarity and professionalism in news dissemination is non-negotiable. The DIPR's credibility is one of the state's most valuable public assets and it must always reflect diligence and integrity. Angang singi hak ngak na balay riba ain sing tabak to ontok pada tengdari ba kudong sada ba sing hai behiramda Raja Thaki khanani ne bagi mifamama yumja kesa numita Imphal da pangthokhi National Commission for Protection of Child Rights na Manipur Commission for Protection of Child Rights ka kusam naraga pangthoki ba thoramatu da wa ngang bada Manipur State Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Kaisam Pradeep Kumar na hai Hauki basahi khara asida angang singi pukning wakal gi laina na bagi sang hengalali ba si ko onaba Manipur Special Protection Module ama sembagi tangai phataba leire Sri Pradeep Kumar na hai Manipur da hauki basai ani makhai ro masida angang singda mental health issues ya chauna thenare yam drabada angang mari suicide tawna leigidre adigi manunda IDP angang ani musyawe hardly 30 years ka
aduna koina uriba se health ki crisis oina ubala le ki protection failure ne sine koi thamjani se protection failure means mai cha chama pa kaina ba lebam lekta ba displaced tawpadagi manifestation oina madudagi phorpa khalda piba chaina larik tama phangakta ba lebam lekta ba cha ba thapa matik chak ta ba sing ado dudagi health factor pani koina yam samna haija ba targadi Manipur specific apagi protection module lama masi protect tong nabagi siambam sange masi gida makta koi IDP angang singche masi da hoji trust biraga one stop masi junction na mafam da kari uba center ma hangeng kan si madul kai chala angang kyam lei kari intervention to gne kai na counseling piri karam madana angang society pose alami oi ga hybrid sing bese mafam madul sar ga loi na khangba ngamba center ma hangbo da ka oi Malemgi atai mafam singda pangthoknabagum Manipur dasu kuntaruk suba World Sight Day gi thoram nithokaba nimita pangthokhi. Mapung oiba thoram National Program for Control of Blindness and Visual Impairment, State Health Society, National Health Mission Manipur amasung Directorate of Health Services Manipur na sinduna District Hospital Sandel da pangthokhi. Nangi mitpun nungsiu haiba hiram da pangthokiba thoramadu da wangang bada Health Services ki Joint Director Dr. Y. Prem Sadran hai miyamna mit sang naina check-up tawba haibasi yamna magtangai phade mahangna hai Parliamentary Pantopagi Manamdi, Akoi Punamakna, Bitik, Chang Naina, check over the carway, Habudu Kangan Javani, Maruena, Akoi Ufun Amasung, Tungsa Henba, Lonena, Hajikimatamgi, digital strain, sing out of the car oi, Lonena, Hariba, another singer say Yarak Pra, Yarok Tabra, Hanakuna regularly checked over the Vani, Lonena, NCD program, Puna Saminaduna, Akoina Yumtong Kuding and Tanglaga, diabetes, hypertension check, Toriba Muising da. Makoi singbu chahi ama yimanungda amutang werabasu mitki cataract or retinopathy yarak pra khangdoktuna su makudong thibasingdagi kalhaunabasu akhoi punamakna honaminaba dakar oi Akashbani Imphal gi pau gi saktamda aikhoi gi kaksing paumi nongmaithem babesorna kaksing jila gi matang de piba pauta Kunmathoi suba chahi sasida bigyan khamthengna sakhole haribasu myoiba khoi hakchangna seleba igi musinba yaba posak amatang ngasi fawbada malemda puthoktre masina maram urga kanagumba miyoi amana khudakta i daraka urupa matamda i pibinaba mi thibada awaba kaya mayongna halle asiguma khudongchadaba kaya si aikhoigi rajya Manipur dasu ngasi mak adumak thengnari khudongchadaba kaya si kharam makai honabada voluntary blood donation gi kanaba miyamda marik sumna khanganaba honabagi saruk ama oina State Blood Transfusion Council Manipur na RIMS Imphal gi Department of Transfusion Medicine amadi Association of Voluntary Blood Donor Manipur Thawal District Branch ka kusamnaduna district asigi mafam kayada mass awareness campaign on voluntary blood donation pangtokduna lakli leibak sin thungna pangtokhiba Rashtriya Ekta Divas National Unity Day gi saruk ama oina District Police Kaksingna Indian Red Cross Society Kaksing District Branch Department of Transfusion Medicine RIMS Imphal Manipur AIDS Control Society State Blood Transfusion Council amadi State Blood Cell NHM Manipur ga puna sinduna voluntary e-dan tawba amadi awareness campaign ama District Police Headquarter Kaksing da pangthokhi Give blood, give hope, together we save life haiba slogan gi makhada sathakhiba nationwide mega voluntary blood donation drive aduda miyoi humputra mari screening toru matungda miyoi humudra mangana e dan tawkhiba khoi manungda nupi donor ama yaukhi thoramduda blood center and transfusion unit ki specialist sing regular voluntary blood donor sing amadi motivator kyana blood donation e dan tawbugi kanabu sing gi maramda wafam kya miyam da phungdokhi Tharumduda SP Kaksing Piyadasni Laisramna Asumna Phungdokhi कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैम में लेरे साइंस एतोपतिक चौखटले था काबंगम में खोले हाइबनी मैम सु ले तरगसु जी मियोय बगी हकचांग दा कोई चेलिबा ई हाइबसिदि साबंगम द्रि असिगुंबा ई सी कोईगी ना ये गौरपा सोपन नंगपा अदगी मेडिकल कंडीशन बलापा मतमददी ट्रांसफ्यूज तोबा ई पीबा दरकार लेपा मतम सिदने बगी ब्लड बैंक सिंग सिददुम बम चेदना मैम से दुम अरेंज तोंना बग खोनबदो दुना यामना crucial oiba thawai amabu kannana ba honarakpa matamda aduki matik yamna darkar oirakpa pot ama donate tawduna masi blood bank ta store torga lekhitori ba blood asina hojik yamna crucial oiraba patient adagi darkar oiba dugumba miyoi amagi life to kanbori
हाना YK कॉलेज वांजिंग की एजुकेशन डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओरंबा हौजिंगना थबक्तई पोथारबा कक्चिंग मखा लेकाइदगी नुवाइथे मनिकचान इबा लाइरिक अनि वकत अमदी इपाइपुसिंगी वारीदा कई हाइबा लाइरिकसिंग फोमुई थौरम अमा कक्चिंग पाजी लेकाइदा लेबा नरसिंग ठाकुर मंदिरदा हंगनुई मतुंग इना पांगथोकखि आयरन मैन ऑफ इंडिया हायर खंगनबा भारत की अहान होम मिनिस्टर ओरंबा सरदार वल्लभभाई पटेल की सही साम यांकई सुरुकपा मपू कुमोन पालन की मनुंग चन्ना सदर @150 यूनिटी मास एक भारत आत्मनिर्भर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा DC ऑफिस कक्चिंग की कॉन्फ्रेंस होंदा पांगथोकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस अदुदा ADM कक्चिंग पांगबम शांति कुमार ने चेयरमैन ओइना पांगथोकिबा मिफम अदुदा माई भारत की स्टेट डायरेक्टर L मर्जित कुमार स्टेट डिप्यूटी डायरेक्टर पौलिना मोनसांग डिस्ट्रिक्ट असी की SDO SDC एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज सिंह की प्रिंसिपल सिंह ZDO कक्चिंग अमदी यास की ऑफिशियल सिंह सरुक याखी सरदार वल्लभभाई पटेल की साम यांकई सूबा मपू कुमोन पालन असी अक्टोबर 38 दिसंबर 3 फाउबा लेबाक सिन थुना पांगथोकनी थरमसिगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट असी मनुंगदा लेबा स्कूल अमदी कॉलेज सिंह की माइरोई सिंगना mybharat.gov in दा रजिस्ट्रेशन तौदुना क्विज कंपटीशन पॉडकास्ट रील कंटेस्ट पोस्टर मेकिंग एसे कंपटीशन अमदी डिबेट कंपटीशन दा सरुक याबा यागनी हाइरी सरदार वल्लभभाई पटेल की पुंसी अमदी महाका मरी लेनना पांगथोकदबा इवेंट सिंह एक्टिविटी सिंह असिदा डिस्ट्रिक्ट असी की इंखलकलिबा ना सिंह सरुक याबियो अमदी सपोर्ट तौबियो हाइना ADM कक्चिंगना प्रेस कॉन्फ्रेंस अदुदा फोंदोके लालिबा नवंबर 9 लेबाक सिन तुंगना चटकदबा पद यात्रा द यूनिटी मास की मंगोइनना कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट तसु मियामगी खुंगसत मास रैली अमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कक्चिंगना सिंदुना था सिगी 35 दगी 10 फाउबी मनुंगदा पांगथोकनी हाइरी ऑल खा कांगले स्टूडेंट यूनियन कक्चिंगना सिंदुना सिंगमी तम्मी निंगोल सिंगी मारक सुबा अपुनबा निंगोल चकोबगी थौरम अमा ngarang युम्बी मचा हाई स्कूल कक्चिंगी कैंपस ता लेबा सेंट्रल पब्लिक हॉल दा पांगथोखरे निंगोल चकोबा दुदा स्पेशल गेस्ट ओइना सरुक याखिबी मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पंगई की एडिशनल डायरेक्टर विक्टोरिया यंखोमना सुमना हाय से हरावा नुमितनी अमगा नुशिनरगा वालोय थोए है बतारे तो एनी प्रॉब्लम्स लेरगसु इमु मनुंगी तगी हेलादना अखोगी लेकाई द लेबा सोसाइटी में लेबा डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप सिंग की मरकता मेन पांडम दे असुक सिलिबस मदु मयाम से कोई अमखतनी हैबसे उन्ननबा सिंगा याम फजरबा मसिगी जागोबनी मसिगी थी मसि कोई कौमिनदना अमगा नुशिनबबु लेरगदी साउनबा लेट्रेबनिना कइदौरे वखल नुंगाइरबनिना कइदौरे एखोई चखतबगी लमीदा एखोई खोंग थांबा ngami haibase एखोई कावरसी उना मसि पुरु खुदिंगमकी अजोबा उरुदबिदा इमुंग मनुंगदसु एखोई युम मसेनसु नुशिनबा इचिनिना नुशिनबा चाकोबा मतमदा निक्षिमिनबा याय एखोई इचिनिना क्या नुशिनमनरिगे हाइबस अतोबा थापा उदरगेदको साइ युम दम येसे इचिनिना पिएदगी एखोई चाउमिनरबसिंगदो मसि जागोबन मेयासिदा हरा क्या पुनबा ngamiगे हाइबसे निक्सिमिनसि नासिंगी खोंथांग सिंदुना कक्चिंगी रिलीफ कैंपसिंगदा लेबा निंगोल सिंगबु निंगोल चकोबगी थौरम अमा कक्चिंग वारी कोंगोय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा निंगोल चकोबगी थौरम अदुदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पियादासनी लाइसरम राना मिडिकोस की मपू W रानावती देवली जमजम फाउंडेशन की चेयरमैन MD अलाउद्दीन अमदी नासिंगी खोंथांगी प्रेसिडेंट रबी मयांग लंबमना प्रेसिडेंट मेंबरसिंग ओइने सरुक याखी कक्चिंगी रिलीफ कैंपसिंगदा लेरिबी निंगोल सिंगा पुन्ना चालेन चामिनबगा लोइनना नाहासिंगी खोंथांगी माइकैदगी ngamjaba खुदोल तमदुना याइफा थौजा नीखी मथांग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुने पुथोकपा चयोल की पाउ की सक्तम लोइजरे खोमजिनबा अमसुंग पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजीत तेंगबांगबा थोकसोम बारुन लिजखिबा माइबम दिजमनी।